Bible mu company wom. Bema nipa. Bema jina mo nipa. So obo also obo ye twen bema mfimpa de. Ne de bo ba. So yi nipa. Bema jina mo nipa. Enti bema bia. Eza. Ba bi ba kwa bia wo de me kwa akanfo kase bia bema ansa ma me kire wa de bi kasa bi wo ho. Okay. Yetimi ka de kire ma ewa akokoduro. Yase wo ba we de wo bone bra se bema. Oti asese. Eno na me de be kire bema mu o. Ansa wo me mani so no. Reverend Evangelist Patricia ne dine cry the odro granting odro Evangelist Mama Pat onyem evangelist mo abuse the side before about to trouble Mama Pat Evangelist Mama Pat onyem evangelist be no be Reverend ne cry the man evangelist na ante ase we nyina ya on deserve sa accolade na mo de man no Ghana mo abuse certain words Mama Pat simple. And I may say, Mama Pat is not disrespectful. Who is an evangelist? Onya evangelist. Or Kenya Miasa? Onye na the Bible kai. Aduani bia no nkate ekura yiwom. Na say unim zo to one you are an evangelist. Mama Pat evangelist anya title a obi ko school near the man. Yeah, me say onu kwado on qualify. Maybe a wo be gina bia wo be share the word of God bia that makes you evangelist. Onye me say on possess qualities of obia okenya mesem. Not a single center of a quality of a good preacher of the word of God, evangelist, reverend, pastor, whatever. He doesn't. She doesn't qualify that accolade. Yes, a man some mileage is an evangelist. Now, man, to evangelist. Your friend, Mama Pat, Reverend, former Dusini, Mama Pat. Simple. Near queer when you're reverend, be a groomer. From what you two say formally know your comfort. I know a comfort. What back conform? Conform the man. Conform on qualifies if I no conform because it's Mamuna. Yet an animal. Conform your beer with you. So Yahweh. And that will be a man for what I say. And you know, oh yeah, Obia normal to say ya Obia soon be a name. Ah, I said more money this way, Reverend Kofane. Evangelist Kofane. Suban with the deep evangelist. Akai Ghana nkwano bedi mate nti mumfa na Mama Pat mate me da se but asem wa me kanti e na me boni din enye de wo ye enti na me boni din de me pese ewiase nyina hunu fa be ma ho e na me beka he oba bi wo ho no mo ye se oba we de obo ne bra se de be ma obo bra ne te se be ma unim what makes you a man. Dear Emma wo ye bema eye wo ku a wo ye dai oku tie asem a me ne wo ka no enti na ye wo mema bet ye wo mema nkwada ye dai ewom enti eduru se ye kan nipa ye nkan wo mo ye dai enka ho ba sen ko ye bema me boa me ka Sompa de a kire wa wiai ye di nkomo me diane Asabee ma Asabee yenim komo ba manya wo bia wo tuadua ene nwa nemo ba ma ne de wo ye dai okwo enti empanyi si ba ma ne de wo kwotire ba dai ebese ayampa the challenges are there how ni wo ho amane no wo ho problem na eda ho no enye problem a yetete ani yes oma onse enipa bebre na wo fie o but wenim ebra aye ba fie na metwa ntoma si mebu a megye aye ni si mesra so na meyoye no enna mabusu apanyini be ka kire me se wo ba ma mu abuja kasa ni mu da ho ebra akwada ni nya akwanya se obekwa suku ntoaso na
otu na ni entu obi anim na me twa ntoma si me bo se me amafa ne woka atra no university ama na wie no saa bre no na ye ka kire me se me be ma enti de ma ya frɛ obi se obi yokunfo ayakun ahodo a nipa na ya dai akọ se won kọ okun a you can never qualify to be a warrior but the one kwakun ono ne friend a warrior and do temra ni bia ne de boy asanto ano ebra o man ni nyina to apete na yenhunu ba bia yemfa no ena ya asanto a esori gyina se obeko ha enti wokotoy enti ya asanto a eduru ba bi no na Ghana na yehunu se wo bema enti lipu asa obema na woye no enye se wo kura dua ene nyoa na mo obema woye ene okon a wutimi ye dai eko de nipa nyina si enye yie no na wa ya ama na ya dai aye yie eno ne wo bema me kire bema mo bra wa beti de soso a wo de bo onwa asafo yene no eno doesn't make you a man de ma ya bema ne se abusuanim na ni patitiru bia ntimi nya dai empiem firim na emwa bia ni abusuanim but wo de nweta so ni nsiye eyo biribi pade ye dai ema wo ho ebe yo biribi papa de ye dai ede ma abusua no ana ma abusua ne se wo be ma abusua no japat unim kane no na yesi hene a na be ma ne yesi ni hene wo unim de ntia ne yes onse kane no na obi a yesi ni hene bia na nipa ne ye warrior ase okwa akon yes yes okwa akon ena yemfa hufo enkosa dabi enti ye de mema na ye dai enti unim ye wi ne da tato se mema kokoduru de yi afo tinbo akodua nom saad na tie ye bobo si akodi a bosi akodi ni ti eje de yi trema wo be mamu yes okwa akon enti abakwasem ni dine nya dai empam da yɛnhwɛ the lives of Dr. Kwame Nkrumah wo be mamu yes because edure bi duru ya na Ghana mema wa hanso na mema nyina da ne de ma tie ya ka asem bi a kire nipa enye be ma ne de otu adua ene nyoa ba be ma ne de oye dai odi kun so nkunim ananse okun na oto sei na abrabotie abrabo ni nyeye bet me ko se ebeye yie eye a me ko anya yie a me ko na mato se ne bobra me ka sama kire nipa o se ha na de wo nyansa me da se dise ye hunjengo enti yentie bi dise ye hunjengo ni emfa bi nya dai antu yetirim ansa me betena fia ha de me de ba no me we kra me betena ha na ba na me kasa se eye gifted ye de frifie eya wosu nyankopon de adom yes enti ye ne wo kasa ye nim de ye kan ye kama ni si asem so e ma ne to asomu anya ba ma ne de oburu ma o anya ba ma ne de osisiri nipa bema ne de wokoje bema ene de wokoye dai eje endi wangasa awiai wote wanom wa bisa won se wo bema na wonya bema wo yiri ne kwadwom bababo akonma ma die wonya bema o da bitie oba no na ye bema
enduan se ma bi mu wo ho ye from ma akukọ nyini won na ye be ma wo fie ho na wo be ma na wo ho no wada na akukọ be de wo betu ngosua tie meka asem bi a kire wo be ma ne de odi tare ada why still was what be dai what be tare be ma ne de wo si a na adwiri kokodrufuo but still was what be dai obesi sen kokodu yes be ma ne de woni ampa ba honhom na ba mu muda was yes ya wo me se me ye be ma and I'll take the mantle of man maswa e wo me matiri so and it doesn't matter or how ne baba say amane ne baba say on fa ho ono de ne dia wo ye nyina ne se wo ye dai oku be ma ne de na dwuma say a wo nyaai ne mahwe be ma ene de na dwuma say a onyai ne ma de yi ehwe enti wo se aboompo na mewi a mewi no mama me mabi eno ne ma ne ye fra wo se wo ye de yi wo be ma ne de woni sika wo trafie ma nkwada su gya na so eno ne ma ye be ma because atitie mu nyina mu no you are still there Bema ni di obi amwa no wa abrabo mu a wotimi ko gye ne ho opre eyi ni ti na bema ni di e wonfa sobo emmo obi wa abrabo mu bema ni di e wonfa na ni ntu obi so yadai e wa abrabo mu enti me se enya nwoa ani dua a ekurawo ana ma ye bema ba wie ibu amu da ho Wakanyansa Sunyani ya senye Sompa nyansa we ko fani wani yadi nkomo yadi nkomo senye Sompa nyansa be wonte be bia papa bi mu me wase enti na me namwa na obi frɛ me Asabee na metwa mani enti metwa mani na okasa me hu wie na papa nse enti wana oni Asabee na wo Sompa na ana mesempa chwan osinti wa na ya wotena se a woka empanyinsem saa no na mesreye na osin Nyankopon adom wa kyede paawo na medana se na mse ye wo nhyira wo no nso bra he eniema bi koso wo oman mu ahu na dwene ho a mente ase wiase nipa brabom niema bebre ota tibi pa onza temo mo de amane po mo sintwidie watwemadi o tibi lepu unim twidie pa unim ntwidie ya se abrabon ye bi twadi so twibie di sao ma twibie di bi so twimadi tin sa ntwidie ni de azofo fo kra twidi ose azofo ni bi kra wa wo mtwidi sao ai na timi nko fo di nyame sum bunkro fo nya ntwini ntwidie the bible but that is here kota musika nyina abra ne mombe o twadi ntwidie mafo twinkrofo di pa gidi pa twinkrofo di no bi no ameka obi na ya ka so obi atwo obi ade obi no bi atwempra 11 years on na atwempra no wa nware no sa edu watwena di no obi ode ne twempra tu o sa ni bakro edu watwena di no na nje twidi ne except ebia na ayibasi ni bakro na ye bon kesi ebia mfa nche na mfie du ba ko de mo wo ya nka akwara na o pieces na te bia P5 watwena di ya sa brutire fuyi nyina nse na road travel maba nka bete ntwinie connection mine zawon ai wode ni ko Italy wode me ko America o jisika ni wia wonti ni panen kan di nkrofo atwe nkrofo adi e wo krom a ne yanku bi etua menene ko deposit 54,000 cedis ewo ADB Sunyani branch za eto no aso okoi oso okọ ode ne be ko Germany okay nay that time no wo charge nay ye wo de ba euros ni ma nay ene 6,000 euros
Okay. And the Unnecessary. okay. No so budget 6,000 euros. In this Ghana you in the bank no. And now you dey court sending on account mu. Manfa twem for dio. Madam fi ene nevisa beba ne nevisa batina. Nevisa beba ne nevisa batina. A three account won't me and find them card over refund this can. Me young one got a budget no equivalent of 6,000 euros. No say the man because that time it's going to do more than a year. I call 1.5 year. In this all calculations now. That time now as a euros result to bear 10 cedis as you know. So because originally 6,000 euros on number 60,000. And I said that time I almost be 80,000. Say this because what they call say you know I say madam for the cedis in the percentage no. Or say bank na e ko that's in no obetu says kana man. I look at Otuano so Ntwidie sikana shi madam for no monti kwano sikana so madam for this can call twinedi ya 5,000 we ma 3,000 one so this can call on first can na on the bunch twia se can devalue and the madam for man ko go nti ntwini ni de I do so nya roy de mo na abana nse na omo se first can beja Asabee krofo atwem krofo adie me mo anya adwuma ye I need to be quick. Meduba ko police. Ghana, as I say, I'm telling you, sir. Meduba ko soldier. Ghana. Mamia for fire service. Your biggest problem, Mamia for prison service. Yes. Your biggest problem. Mamia for migration. Mamia for custom. Newmont. Mamia for Newmont. Na ya J sikane di. Your biggest problem is unemployment. It didn't go for whom I take advantage ya. Or money go for sika. We ha. Send you can security for you. Be a police personnel and I say be a military. Yeah, funny pa. Now say go about the announcement grandma when me for my we. And you know, okay, minim panyi bi wa mia minia. Okotena asinfo su. Nso mo wo hona pay for no school. I immigration for no. Okay. Asinfo su. Enye nchen minia. Panyi be je 5,000 cedis. Ama na kotena ho be 3 months edi ni sika spending more than 4,000 because to one obedi can't get in jump budget. I tell you put reinforcement. No crime sending 1,000. Now so budget 15,000. No di can't 5,000 no. Sending twinedi ya. I feel Dana million from so but finums. I'm omo coach training. Omo na coach training o. Sir. Omo nto ma for omo coach training. Adini coach training kwa exercise. Adini kwa bobby point na. Omo for omo no. Eye training. Edi ahoma koso nsisi. E ma ni sane be po ni bi ni na. Afedi am say ayi. Aka last stage ni say appointment letter. Ndi wa appointment letter ama no. Na che say ya mfaw. E ba ye boy. Nipa ni eye 200 that. E move 50 pen na wo appointment letter. Be 150 no. O ma je o musika nyina di. Entwidie. Oma di omusika migration for panyi for ya we omo no mote na wonim de ya na awo metene se entwidie bia so bresa wa ho me busa bi nwan se ntino challenge izo me busa bi nwan se nti migration for panyi for na omo ho no na omo nim se this all the appointment letter ba ho na omo ba ye omo ahwe mu na omo eda dan ba akumu mu ye yi yesi protocol letter ba no ya appointment letter ade na nya yiye ya je wa musika obi 16,000 so obi betwe dia etise okoka wa asem akopa besia wo hiani wo no oni bi ode be man so be mu aka wonsem ni nyina si afi de beka o say no say busa questions na komo na tententen so wi anu aka kire say na de me ho nye o na de abufu se gobo de o mo ko ye na ka kire say bebi adu no adu keteka say nti we na ba still na lesson bi be say abanti no on say am for 4,000 cedis in count na onye you know me say na akoye say 9,000 say my friend don't try emfa sika na akwani beje di kwa afi last wa akwani ba ye we dem monko ayi ye beje ji sika na dia send them back asofo atwe nkrofo adi krom ha asofo bi wo ha on ajeje nkrofo cars unim say atenam unim say Ghana ha say de enya yizo mi hu bi ti say burutira be ma ti mi ko gina kwa na oba be fa so na kwada no hade mi hu bi ba asofo bi wo ha mo chensa nkofo no dinya odi bible sem na odi fa nkofo yire odi wo musika di ba ko bi a me hwe ye o say ba no be ma no di sika ama na say wo hwe so ma no
ze me ma bi omoyem no hwe musika so ma no this kana man so hwe so ma no na be ma na o ka kire ba ne se sika bi on account bi on konyi nua na ommo mpa ye ma no fa mo afode ma so sofo no ommo fa mo asore ma afode fa mo afode ma asore no na be ma ne sika be bebre bi ba no so na dwene se agide wo se na odo so wa ni kunkura ni hu nkomo e na okotam sika ni nyina akoma sofo no afede the bet race na be ma ne buza na se ai abana sika ya me de ma ye oi sika no mi nya da koya ade na tam na me de koya na asunti no afede me ko banga ba odi netina na odi be wa week bayi o hisa ba asa onse unu obi wo fie na se suban se saban suban se sanwo wa se ohunu ne yema se no adan no force no se wonkasa no se sika no me de akoba for the sofa se fam ba for the wa so dem he ne ko ba so dem na o twe brantan okwaje ni sika no ko sofo ne so no se ne wa for sika ya mami a me twitwa wo ne ya timatum ai na mu sisi ni basa agura o se odi eko ade ti ameko bang na ye de o sika ade ti ye ade ti ye na sika no ba na ko sika no di abere no ne nya di ya sika no nko afa akwonfo de fragadam na se di nkrofo bi mu gold ni ade free wo mo nsam mala fo no ai ze Sompa nya sa market nya sa market no wo ni ma ku bi a esi Mennim yagani Kumasi Mozongo obi gold anu wo kukuo mu ode aba no omude ba ye mala ma seda wa miesu kra mun fansi wo na menya hu nyankomade ansa na ma biesu ahwese ye gold na enye gold ye na nanu ahweso ani ade no omu koda omu koba ni ayi na mala ma de ade ne ma wo mo ni ayi a me see entuma ye de gold color afa hu ena mala ma bobo no de ma wo wa bobo ni ti se kuku abo wonim kuku abo enu odi gold color afa na ye chese masa we me se ewiase wo hu azap said emanfo binom abo mutirimu po like omo eni ayam sisia omo ni tema mami ya ke madam fubi mami ya abo ndi sisia yi meba mami ya abo ndi sisia yesa na woye ai meba madam fubi ewo ba ku ni aba freme sakesi no kwa me de manana pokumu se omo hwe no omo kan ho asem mame hwe na obi ono efre ne ho se radio presenter te se ye ni awo aje makura no 5,000 Ghana cedis se obo na mana ko soja disikano owie ye watu afiri krom ya enyo ono nko sika no wajeje nkrofo sika so mo me so mo djuma nto beti owie ye de obi di ya no beti watu afiri krom ya ene woti don frenda no akekansem frena no akekansem echirei wasi sika no wode akoye adwuma bi na mfaso ba ho a o ma se ne 3 months o ma se ne 6 months obi sika da wodi ko peso jama no ono abasa abaka business na sa abaka obi sika a wodi ko peso jama no enu ne de ko investment he eniema we yakoso bebre ewo wiase Ghana ha akoso bebre emanfo a atwe nkrofo adie krom ya no ya obi bakwa akoto obi mrade no abo ne bosia okwaje ne sika ontua o ontua na waje sika no no akodi okwaka oseme nkwa anam deka
hey menkwana wenim womwa ensamfo ne abufusam wo manum pa eye womo mo twimprofo di ensamwa eya na sɛ onim one thing sɛ adwuma sɛ wonni akokuduro a wodi buni pa wontimi nyɛ sɛ enti before nipa no nyɛ na ɔwɔ adwenem sɛ o pa fam kɔ ba bia adem bɛ ɛdeɛ na betuma aba Ghana ni tirim sɛ ni nua te Ghana ha ɔna da no na ɔnyi ne sika na ɔmfa no sɛ nkɔ asom no wɔ Kuwait ɛdeɛ na bɛbasa nipa no yet wonim sɛ nipa no yɛbɛtuma ku nipa no wɔ hɔ wonim sɛ wonni ayi bia wobɛtimi de obi akɔ abrokyire o se me do ba kwa abrokyire na wagye nipa ne sika first no obitimi ko yi bi mu gu Gabon duru ho no bia the capital city of Gabon abrosat tentene wo ho no akoyi na si ho o se yaduru abrokyire se Gabon obetimi do afa plane no do afra lu play do akoyi US Gabon no bi nso ho no mo a ya de Canada sika no ni akoyi na si South Africa enti wono a wontimi mfra Ghana umfra lu play da ye hunahuna lu play ye mfa fo mforo yenye se no agye wo fo no agya akwa wo levu a na che so na akọ no ubakwa akoduru no ehemfa na mabe ye se South Africa wonnim obia wo kwakosi ne so mafo bebra ya stranded ebi mo sika kakra o maboaboa no so mo de bebo bra o ye chiminensa ya data na twene ni ya gie free nsam no aba square one mo amofra mu nya abotre ya ma awoma no so a na ya anya adwuma so mo de no mo adan ye entwidie but fita obe dada na ade ba bia wo so kra ye re ye fi ye awade mu so de dada oba yi mewa do na no be fefa wo ho ebeduru ho onware ba no ma bi so ho a oba se nipa ne bo wa bo ma bibie madwuma mehia me bie me salum na bia me ye obi store ma me a ye na mu se business ne rani a ye be ware business cha say ebumi a peja kosoro na wasa say ma attitude la akro ko komple okra pe complain do mitimi no ntena bi me ye ko because who say why dey why establish na wi nti why dey wazan wotwadi nti ntwini ne de every aspect ebi wo ko ba oni nipa ni digwa dwadie mu no ode ni free transaction ode free na wo so dey ukoton a kakra benya na wo de zika dey abre na wate wo mfa so oba 1 2 3 third time no oh ene wode ba say temp enya bi na mebra yi die bi a wo nka case bi a ye de mebra di nkomo a o se ne yere na sese eye adwuma ono amu so na nakatua wo de ye adwuma se o ye adwuma bosom ye twa ne ka se 400 Ghana cedis sese onkai obi a otokoko yes first business no na ye sini ne kama akwaje busia yes abetuatua ma afuafo se mbode am kokko more than 300,000 na montua mubetua mama na change mutua no nsihu na okoti ye obang na tia no nti ono antima anye ono no yese ono de nzika tua ono sika kofesa wan ndu obi wo ha ni didwa no kredie ni nafa waje ono ma nne o ma 100 pieces o se me ko kan na 90 on sa nkwase aguo no obi so wo ha sika sem sika no ma obi 5,000 okoye wakan awie okoye an sika no kan me sa me take ye na 4,500 na 4,000 is that o si na dwene asisi ni pa bu nti aye issues are very 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 serious ntwini ye de Asabee adoso na eya o se sa wonu oba afafuru wonim se oba yi na wanyem no kwa ye de baya se wonim gen wonsia ni ba bi ada enya okra na ne ye yi bi kura de beje no obi kura beje asa gya na sim adena abibifo to da Asabee ye trimo den sa
yesisi ya hu to the ten say ye ni odo ema ya enuanom say ene Ghana ni bi enya ni nua Ghana nti obu na o de kwa abrochire kohwe o ko za kwa abrochire a Ghana for pound bebrebe no omo nka woni ada na sense neka because our trimpo bi say o de boy on Ghana ni fa bo bi for because Ghana ni bi abedin abetwina di wa bezan no wa be ya ade a atia no nti ntwiniye no very 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 serious very 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 serious I say e hwe ni yie ntwiniye de do so pan sai ma mi abo ni din ta ma na omuso oye konfo yi onkrofo bi ko no ho ba be complain say sika yi sika kwa o se fa bi a fa sika bi 100,000 bra na ba je bi 200 e bit mama na do bo ko bi a be 300,000 sika no unya duduru ho yera mo sika ni wiya na mo kan si abonten ni mo twa man for ma kan si abonten sa ma mi na abo ni ma mi mo ni din sa ma mi no asa pa asa anu no wa ya de nya no se tam ngofo bi wo ho a mo sisi abronsan ne ayu kamu ha ayan ngofo fifi no mo de sisi sa yi no o mo sisi ngofo atwi ngofo de abu ngofo na mo de ayi na mo di kurum ha ndi bi sa ngofo ni hu mo ame Mennim bi mo one bit because me hu ni say wankasa obi atwe dida yeah wankasa obi atwe dida yeah of course Ansasa be order of the day obi atwe obi di o they say as a prince obi atwe dida bra obi atwe dida hey president on omo twe de be kwa shimkrofo condemn brown say omo twe ni this da omuntu wuzo obi ntwi ni da bebebe na omo butie no why no bet maka kire say osiso ya ntwi ni ye ko ten fra emu tupe ni beka be mu ntwi mu ni da because any party be no hazard no tiase ye because any yes ya hazard la be si da bi da we dia sikafo nyina ya twi omo di o as when you say ntwi die de e ka hiafo ka sikafo ko na mu twi mu di no me na me ka kire o e ko ya we scan ni bi o ha ni business awaye no say ye omo closely post e wo ho ahun masa enva so nyina betu nya bet times 3 obu ye o say ye obi wo ye business ba oboka boso me bia aso tu admen foka uni maskafo ne brebre yo skani bi wo ha on ka tira nanu ya ai pizza man ngofo bi ne ye kasi bi o chi bi mu no ne chicken do mo ko obi aba say ana pizza man ade no dom kokot e dom atum na o ma wia 10 boxes na bi o ma wia the last by 10 years. And do that say 1 year kura 1 year kura na mu 10 boxes ya say de bi but e boso mu bi mu 10 boxes ya say kranfo one day for the thief e bi o ma wia na one day ya come azi party say we dey fit ania ready o anya o be ko be sa ko ho nti kasa o mu tie o ai mami ya ni interview ko de kra briefly tim say well chwadi ama wa hunu say yes ya chwadi o me chwadi say see and na manager ka wa ko bi atwinadi sister ajuan no ka fita ni bio magazine for it wa twe ya manager di papa instead so kwa ya ade na wanyo anu no akose ba bi no akọ na hawa wasade beto so oboti magic say ya ko to engine mu no na wakọ we overhauling no dey asiso wa tutu no dey ayi oyi wa gugusu na ayi o spark ya kama 3 days na asa menam ka kira mia we dey madam Fozak mechia na okoto ka bi wa akọ bi otoka na nyumre 8 ebo nyumre na kara what on say anyumre 8 anyumre na kara dey anyumre 9 don hwere ba ko ka don hwere ba ko na kara say masa asam na ye ka na fa we dey nyesan enye sen enye sen mesika sen be na we tono ya spray ne muno ka ne na mo a sen ne penti mamento so on say open mamento e do ni say me biza say akwa ka no wo piano de ba ya na no oto ne say kano oto ni 15,000 na ko to ka 15,000 ne ya na bio acha asam na make because ni na duty
na duty kura nhuri o na you the car no okoto obi akura won for success aka na duty kura nhuri o shase na ni ya okoto no me say donko oto no wotwe anwumre no wotwe donko na ebo anwumre no nkono wana na ka na say donwire ba ko ntem na ka na say me na me ka kire o da be me ka samusi me dibia asampa na me ka kire wana we dey anodene obi kura ni sika pa o enanu ada sunyane ba ayi on say sunyane black market wa o mo sesa sika obi kwase sa the 30,000 Ghana cedis $2 and $2 na say wonim dollars no so you benya be $2,005 me na me ka kira na we no ya mano sika te say dollar ba say dollar pipes is a fake me na me ka kira o sika na se me na me ka kira o so hu ni biem na dollar no so sika Ghana ya say da akobo pe afra wo mo say sika wo nyina begina wey was the way was the sika na se masa na dollar no so no esika anye Ghana ye nini na enye ye sika unhu se ana se wo dey otadi a ahi kura na akwa test no di ba cross no o so nyobi a onim no na all this all sika dey say Asabee sika ba o nipa no friend Isaac brafie na be say sika ma menye sa na ye no me kura de sesi ano ye nsesa zi paint zi paint ba ya straight ye ni momo unni time ko zi me bank kura me nko nyakodile me ye ni momo eno ano obi ahu nkwi enye yize o obi akura hu se o sika wo ho manfo atwe nkrofo adi krom ya no ntwinie manfo atwe nkrofo adi krom ya no ye ne nkrofo ni nkomo na wo de wa be kan experience 0543 989 0543 989 and 0247 989 0247 989 o de wa can experience antwidie bi a masa obi kyerese wa wonim se unya dwuma ma obi nye wo new montum sesi a ye kasa fisipa de edum ne ho anwan na abai ya gye nkrofo sika o ya gye nkrofo sika me pa dwuma amoaye mo meye mo fon na de ni bia na me yenhwe 0543 989 989 0543 989 989 and 0243 0247 989 989 na yeni nkomo e wo fia ha o ye wo fu na de no course neighbor yeni nkomo hello good afternoon boss na pombo ko yeni nkomo entwidi ya o entwidi ya papa ya chuwa dipen nya sem kedo yeni nkomo ni ehwe se de esi koye se ya entwidi ni yo test of later ko ya juma na obi na me se oh network hello
bra untwa ho kakra ma me ya bro anzuo pete a na ya asem ye ni nkomo yo ye di ko me say ma ko ya me pa no sika bet 2000 plus no on fa sika kama wada ta me sa afi de me ga kama say ko fa ta so to ni wo dia sa wo ho do asa ko fa ko to dia ka afi ko ka ho ate mo so ani para ka de sika ka bi dra wo ti so be fitaw wono atu wadie no me na me ka tiro onu atu wadie no osase wadie no asa ko fa te ka do dia go be fitaw o ka so be fitaw ko no so ko be bia ya jaza enipa kura jidie ni na me se de meji ta na edi na mi sika be 5000 na ko di ni ho o so be se ju chame ko so ne de oh na mi se jani bedase ya ba fure be di nkomo 0543989989 and at 0247989989 maybe say what I will say was experience and twidie bi obi atwe wadie na mehwe kwanye fa so a esiye esisai edi a wonu otwe wudi ye baby ni nkomo hello yes adana etusai na me adu na anzo moko ye ni nkomo ya tuwa di pay chini ya papa ya nete light ya juma ya we na ya de wa ko shembe 3 months na ya bana contractor na use car to penfo nche na enya bindin so wana we afa penfo no we afa da we afa afa ye jina na skare da o so ya akora we tin so skare ya di skana ma ezu se ya mfa to ye wono ma akare ye zo ma zo ba ya ma 20 cedi se de papa ka ye be frɛ eno ana no be fine hey akare ya entudie onza eno nkwa ni ade a ye de ye wa wo ye be ma kura no ani aye ko na ade ya entudie no atamto no onyanko be ma twu di pa sa enu netimi ko dede mu a wo se me yi obi amatwu ni ma me yonko be ma nso matwu mi ni madam fu bi de ne tem say you use ya me dekeke o se pane enwo pane o ombre ma njini ni eji oro no se pane enwo pane o ono o ye ntwidie chaman eti se wo betwu obi e de enwo ono pane enwo pane 0543989989 and at 0247989989 abeko de dem o tim se wangasa ade no akọ ho enya asam ketua o awurawura onim se ntwedie dodo na so yesa afra na mafia obi atwe adi ne yatwe di ane afra na mafia 0543989989 onse eno ni nsimu no ni nyina ye pa na so obi do obi asim ni nyina ye pa na ntwedie ni nsimu so obi do obi asim ni nyina ye pe epe 0543989989 and at 0247989989 ofra na yadi nkomo minim se nsu agugu eba ne sa na network ayesta but ubo wuram na mia wani a eba ye no bekasa obi amia na ni awuram hello Chabi. Yes sir. Asabee biebo. Ye ni nkomo. Ye di nkomo. Enfidi ya papa.
Me ya kapeni na me no bi ko boda so. O kuma si. Na ni pay ya kwaji contract no. Yes, we came and chance na bro. We get 3 packets. It is a water sakon. Na ho dintimi. After no fan me and na me estimate me packet de akọ. You start the courier. Pay what the crowd mama. Me adwuma kra ma ye kra na so say twa me council so no so wan san fa mama. Entwi ya papa. Hey, obi say odo obi akọ plaster abrosan. Messi for no. Ko wi adwuma di nyina na master akọji scatter di. Me na me catch ordinary akọji scanner di. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Entwi dia ya won. Entwi dia master ja. Ko bi am say am che pa ma ba kwai mfufura me kasa fi amfu. Okay. Baba bla bo mfufura me ma hodla u ga se me misika san. Ena operator ni bi se sa dia enko forest ni enko pa India. Na do me say ana me de touch abom mu ma super me nam ko yi so di funbia. Ma lodu nyina wi. Ama lodu ko akwenya ni fika. Onfa misika mami a o se by a man in Chianica. Misika be 7 point something or chimney. Wa fa forest. Akolo du dia de pia bado. Ai. Waton adi. Usika ama. Misika ama. O se uni no se mfanebo. Mfanebo ko. Mata na uni die Mesi akwa bi obi di sama akwa nso de seka ko fudu pa wow. Ye ti akwa we de o twinde masa. But I say hey Mesi jese wan hwe ya na yesi e ka feda omani tutum kakra o. Hello. Adare. Bra. Okode. O na won so ya tun adi. No, you give me Diana, but I'm going to get it. Hey, I will Libya. Obia kwanti obi kroma ya ko tuwa dibra oni ni panu ya gimana sa omu ya gimano ena master no gis kali na ena okoja no oni kurate master no akwaja no master na akwaja na ma onu kwaja fio 3 days na master no mba fio na onu so oni mo bia ai from after the bia ni asa ana wonso a wonte libya kasa so a wonte libya kasa after the fio ra ba obi ta say umata oni ni adwuma no ohia ugina ho enti ya wa na ofre fio ra fre no kasa yembra ye ko ano say yem sene de master wen ana e ko bisa no ti ono ni master kran se ko kuma be no ano no ye fa master na wa tata ne lai wa chinaji enti kidie die bra guy na unim de e man twidie ye ya de se ebedu time ya twwadi no na yemfa nse wo was stagnant point o like we hwia enye yie ukwa enko wo ba mma hello agare nana ye ni komo e masala bio na wo ka je entimu ni ntwini de na ni na tama ento entimu no de ya man de na no ani broken heart de na mo okay no de ani broken heart de lamb straight but ntwidie ni de ntwidie ni e ekwo de dem ntwidie ni de nyahwe but unim je wadre na wa petka no na nipa na mfa ma o but entimu ni de wa university o ni e de wasim wa university wa ko bratis kan be kan wa mfa nyahwe e na wo de aye wo de akwahye ba bi na nipa de wati ha no de ani broken heart de nam bedase Hello. Hello, Asabee. Yes, sir. Good afternoon, Apomoko. Asabee. Ede nyangopo ase. Papa ntwidie ya o. Ya Asabee. Ni to bi o afu ya be for contract alone ni do oni mo chora. Ni to contract bi na nam. Nti o ba e na o mo bona mi kwa na me check your guideline.
nti na o ti ba ti ba na ya ye ti mi ta jo no so wa fi na wa nti yenya na yi from the mo pa asa de this year nti mi ya ba ti ba 10 nti ke ko ba 5 times 10 ko ba 5 cars nti o tun te so no mi kayo isi wa ska ni ko rian no mai o mi nti na se you know this kind of buy no one like the me steady na ko in the bu say bra aya o ni share be a no kuma se sande Ghana mi dada me ho mutu se de akoma fa bi no dem tu skemi na se masa ko bi ko chembe bibi mi papa kwa ntwi mi na mi se papa no na me size pa se madam ma ka se e fi o de mi ni sa na ntwi ne de ha o bro mo je nu bi tu de wan ko ni atu mi mu a atu be de yin nti that's pa okay let's what I say hey asem na no de yo nyame adom on the 16th of September Sompa Health Clinic baso Sunyani Coronation Park last year de no na anodin na this year anobe den me pa chao ye lab test ahodo ni nyina ye free dental service ana afin so free eye screening and any treatment yade ahodo nyina ye mojam hwehwemu ne hu yade ahodo nyina 21st clinic for the sciatica expert omo wo so mbesa ma Heavens Diagnostic Services omo na be ye hwehwemu ni nyina wo mojane mu ama wo Janjame Dental Clinic omo na be hwe ose ho asem ni nyina ama wo St. Ignatius Eye Center. Kromia, one more ye nipadua mu akwa dwuma pa kukudam. One more ma bene ene no mu di dwuma no. Me ba cho ya kan na se ne nso se sompa sompa. Enti nade no obeyo biem. Ene se wo ba no pa na manidi bra fa ye fumpan bra be sen ya ben wo ho. Sompa be mu aduane adi kama. Ubedidi kama tie we enyesa amansan aduane nti yenyo ni ye mu amuba last year no munim aduane ayoyo ma amo nti ya amonka enkyere wo no mu eba no se aduane de sofo mu a na pai ya de pan we de ana ye breakfast pan obi ono ma no odi wheat ontimi ni bata no nti uba ebe ma wheat be different kinds of bread near the aba se be ya wo bia benya ne so ne de me pacho yenkwa ye ayuo kokko nko amesi wo na aba na mpa ayuo kokko ekoma abedew on se pressure for ne diabetes for ne enim se mo fa mo nro ntem enti ya brantem na yenye omogya mu hwehwemu no on se mogya mu hwehwemu no ka benya uye wie na no papa no wadidi na nka ye pa nti ya brantem ye se be mo bribi adi abroa me anya okocha na fabra Sompa ba ye wetie sa wunya mfaso bia mfiri aso we ya ne de be ma wo meje makatu a me nkwa de makwa akodi kwa akodi but we de ye yo amam enti wo ba na wu ni di ya me ni di nti ya bra bedidi na hwe ho yade na emoa ye nyina yetimi hwe wie be hwe wa wie wo ho a yentimi ahwe wa wie adokutafo be kire wo da abra ni nyina ye free Sompafo no yabo yaba ana munsu mu nyina mutie sompa mame enkancha say Gatin and Organic Health Services omo no hu omo edinuane anesa yade omo se de wudie no eno na ekire wapom de na yedai ekutao ndi kabro ye wo pada hodo e wo ho wunya bia ano papa no prekese pada do no asabi na de afra koko na ye hwehwehwam enkwa na ya de saprekese pada de bi fagum kwa ne be hwehwehwam udi nso abesa ya de kebro wudim turmeric ayete sa kakaduro na eye fantastic
me na me ka kyerɛw wo de ɔhata yam na nya powder na no na bia na wo de na fin akom na broni se akoy contaminated ba bomoden na kɔ gatenfoɔ hɔ ɛno ho adwuma no mo yɛ ɛwɔ hɔ me pa cho pressure diabetes ye tuatua nneɛma bi enti ama wadua ne di ayɛ den fa ho kɔda gaten herbal and organic soap for no momoa ti ahodoɔ ni nyinaa yɛsi meni ho anwane meni ho anwane wo de bomodene bra ye bɛma de obedi a onso so behunu sampa watwa wanum ɛyɛ gaten me pa cho Sunyani area 4 top auditorium ni na gaten fuoni number is 0200 905 936 0200 905 936 eye Vodafone edam promo on se nsuo no ebribri na ni kakra bi no nkrofo bi nom network nye Vodafone edam ono network no ma correct one ejina so peme na wasanzo so ama usika bia ube use no mu 20%. I mean Vodafone for Mennim Vodafone ebia beye almost say further together. Kebro Roy Travels do ambo kanyina ne se ubese okọ Canada se ukosua de student ana se ukosra obi UK ukosua de ana kosra obi ana we health worker UK